Babu 5 faslun 13 darsu 3 wa akhiran musidɓe julɓe darsu men sakkitoro on wayritoro on e deftere min hajul muslimi nde salisan tataɓum no yajibu hino waɗɗi ala seyidi e dow pullon an yusayida nde o wallata mo ka tabahu windodaɗo makko nde o wallirtamo kanko tigi bi sey in seeɗa min maali immorde e jawdi nde o ittita ka jiib makko o faamoro e ka rubu'i kitabihi wono nayaɓal ko windude o yakon aw nahawin ma telen min dalika immorde ɗum wono jowaɓal wono jeegaɓal musahamatan minhu ko ɗum woni ka wallidirgol e makko fi tahariri firinɗingol mo li qawlillahi taala watum jonneɓe an winduduɗo e makko hiɗa tawa ka wiya ɗum watum jonneɓe min malillahi alladi atakum fa jusula no daganima no yutiyahu lahu nde o jonnatamo ɗum kadi naɓɓadan tange ma kalis aw yadahu ma o itta ɗum anhu e makko imana heno daganima ko innata ɗo jaɓo 1 million ɗo wallitora no daganima ko innata mi ɓuytanima 1 million min qimati immorde e embere immorde e valeur eɓɓore mo katabatihi ko windoda kon e muɗum rabian naya gon ɗum ida ajjala al mukatabu si woni hawji windodaɗo on almalu jawdi ndin o yawni o addi fof dafatan wahidatan jonnande wotere o dafatanima jonnanɗe ɗi masalan e misal lazima ara ene waɗɗike sayyidahu pullo makko ngubuluhu jaɓugol ɗum illa an yakuna so wona laato fi dalika e ɗum darrural lahu hara lorremo fala yalzimu waray waɗɗakimo qubulu jaɓugol ɗon hina idin on tuma wa gaduru yagom ɗi fillama haada ɗum ɗo an umar ko ƴetta seydna umar radiallahu anhu hamisan wiya ɗum ɗo law mata si tawi noon ma yiya sayyidu pullo on qabla tasdidil abdi ko adi jiya ɗon wawde uddude timmina no jooma kitabati juɓɓudi ko windoda kon bagyara hino heddi ala katibati e dow mo windodi e dow windodaɗo on wa tamma haray o timmine ma bagya ko heddi kon alay hoore makko o jonna ɗum le warasati sayyidihi ronayɓe ɓen pullo makko on o in ajaza si o ronki ani ko fayga yoɓugo rudda haray ko ruttitotoɗo arta illa riqqi faade macce ngako o sara o wontana le warasati wonande rono ɓen haray ko joni ko jiyaɗo maɓɓe kamɓe saɗi sal jeega ɗum ɗum layamuna o wona yo salo a sayyidu pullo mo katabahu windugol jiyaɗo mina safari immorde e voyage wa sa'i e yahugol wa innama lahu andu ko wadanimo an yamna'uhu konde o la saɗi tan jeegam layamuna wona yo salo a sayyidu pullo on wona yo sakkomo na yo sakkomo katabahu windodaɗo makko mina safari e voyage ugol wa sa'i e yahugol ara wa innama lahu andu ko wadanimo an yamna'uhu nde o sakkoto mina tazawuji ko immorde e jombugol legawli sa sallam ayyuma abdin kala jiyaɗo tazawaja jombuɗo bi gayri idni mawalihi ko alday ɗum hay pullo makko fo waray on ɗon ahirun ko zina o woni ɗon haray koye bewre o woni saabi an la yajusu dagantako lil sayyidi pullo on watu mo katabatihi yottagol e jiwo mo windodi on korɗo makko mo windodi li annal kataba saabu windodaɗo on mana at haray e o sakkama min istifdami ha immorde e kurkagol mo wal intifa'i biha e naftorgol mo wal waktu o rendigo ngun noon min jamlatil manafi ko jeeya ɗum e nafooreji e ko dental nafooreji allati ɗin tamɗati ɗi tawata wawino taƴude ɗum niiɓi bil kitabati windodede nde wa hada ɗum ɗo huwa ra'yul jumhur ko ɗum ɗon ra'yu jumhur min al a'immati immorde hooreɓe rahimahumullah taala allah subhanahu wa taala on yurmeɓe saminan mbiyatata ɗum ida ajjisa si ronki almukatabu windodaɗon an adai e ga e tottugol naji min yuɓɓudi min nujumil katabati immorde juɓɓudi ko windodakon fo gada halla tawa noon hewti maw'idu e fodore najumi ahara e geɓal sakkitoral ngal o hani yoɓude ngal tawa ɗum hewti har hani o yoɓali o ajisa o ronku jasano dagani li sayidi pullo on ani o jisahu nde o ronkintamo awle goy nde o saltoto way ruddahu o artiramo illa reɓɓi faade e macca ngako kama kana wano o wonirno noon law e gawli ali radiallahu anhu la yuroddal mo katabu windodaɗo dey ruttetake fir e macca ngako ngon hatta yatawala alayhi ha jokkodira e makko timma e makko no jumani juɓɓuduji ɗin ɗiɗi taw o wawal heɓude ko yoɓɓi tasiyan jeeneɓol ɗum waladul mo katabati ɓiɗɗo windoda ɗum yu'taku ko rinɗowo ya'taɓu ko rinɗowo ma ha wondude nene makko ida hiya so tawi woni kanko addat o tottino juuma ha juɓɓudi makko ne woti kati o rinɗinama wa najisat so ronki adat haray ko ruttotoɗo e larɗi faade jiyanka ko wa aada haray ruttode kalima ha wondude makko wala do ha ɓiɗɗo makko on wa sawa no fotata fi dal kay ɗum ma kana
konko laati hamalan hara ko reedu wondu ka nder reedu fi bataniha ka nene muɗum sa'ata mo katabata e lernde o windoɗa aw ma hadasa ma ko ndu reedu heɓindu ba'da dalika ɓaawo windodede waga ɗum ɗo huwa madhabul jumhur ko ɗum ɗon laawol jumhur ashiran sappa gon ɗum ida ajiz so tawi woni ronki almukatabu windoɗa ɗon wa fi yadi tano jungo makko maalum jawdi kana harayno laataniki li sayidi pullo makko on taba'an lahu ko ɗum woni jokkugol mo yo yoɓ ƴantamo illa an yakuna sona laato gada ata lahu hara gom ɗi o jonnino min zakati immorde zakka fa inno haray ɗon kanko yanbahi no hani an yu'ta nde o jonnata lil fuqara e wasude ɓe wal masakine miskinaɓe idtuman tawno ɗum ko ɓen ɗon a haɓɓo bihi ɓuri handude e zakka o min aseyidi ko ɗum woni di pullo makko algani galo o daali ummul walad e nene ɓiɗɗo o awalan taarifu o anndingol kon ɗon ummul walad hiya ɗum aljariyata ko korɗo yata'uha sayyiduha mo pullo makko yiidi e muɗum balde tasarriyan biha ka newinalngol mo fa talidu minhu on noon korɗo jebinanamo waladan ɓiɗɗo dakaran gorko kana laati awon sa foti ko debbo noone wo noone saniyan ɗin mum ɗum hukumu tasarri ko ñaawore weddodede nde ya juusu hino dagano li sayyidi pullon an yatasarra nde o weddodata bi amati e korɗo makko on fa ida waladata mino si on no jibinanimo sarata hara wonti umma waladi nene pay kon li qawlihi taala walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat ayman fa innahum ɓen no gayre malumina ɓe felaka fi ɓen dey woɗɗo ko yidata e korɗo mum alqur'ana wi on tigi felaka e ɗum ɗon ya ahi وقد كثر رسول الله قل إن الله صلى الله عليه وسلم ودد بماريا إنين ماريا الإبتية إبتيان كي أنكو كور فولدت أجيبين إبراهيم نين إبراهيم النبي إبراهيم ما بيت إبراهيم وقال عليه الصلاة والسلام لا ما في أعتقها ولدها أو نبي ما أورين إنين أنفال كما كانت ونلا ترنو قد هاجر نين هاجر إسماعيل بيرو النبي إسماعيل أن قد سرية on kadi ko korɗo ko weddo daɗo ibrahima noon annabi ibrahima faladat lahu o jibinani annabi ibrahima ismaila alayhim assalam tayib famde ka salisan hikmatu tasarri nafoore fi weddudugol ngol ina hikmatu no jeeya e nafoore fi tasarri e weddudugol e korɗo mum awalan arrahmatu yurmegol bil amati korɗo on ɓe kada e hajata saabu huntugol haaji makko min shahwate e saho makko on sabuna kanko ko korɗo o jombetake o yatale o jaato donc e pelletle ko o sonnaji o faalete worɓe donc yo ko islam yaani kon yo pullo on jiidu e kurɗo mum on lerde faala ɗum ko faber korɗo on nandi mana nanda son faami saniyan ɗi mum no idadu ha ko heɓil golno liyartusba fiyo wontu umma waladi nene pay kon fa tu'taka fiyo rimɗinire bi mawti sayyidi ha sabu maygol pullo makko hara ko neɓi wonde maccuɗo ko en tant que pullo makko wuuri ñande on maayo on ka dimo andi ɗum ɗon kadi ko faɓɓere makko goɗɗo salisa kadi e jorru laha gonɗino fooɗanamo kadi waka o ha rendigo makko ngon masidan ɓeydare min inayati sayidi immorti e toppitagol pullo makko mbiya e makko si tawi woni pullo makko andi noddaymo balde andi ɗum sabimbinayi yo o ñamminmo yo o holtinmo yo kippu ɓandu ndol labe e ko nandita tawi ɗum faya tani o toppitoto binazafati ha e laaɓal makko ngal ɓaaraymo andi ko mo hato jinta e mum ni o kippa e o laaɓa o kiswata e holtingol mo wa firashi ha e daɗɗalngol mo wa ridai ha e ñammingol mo woma ila dalika ifade ko hina ɗum ɗon ya ahi rabia na ɓonnum al irfabu ko yurmede bil muslim wonande julɗum ittumane tawno qad yajizu l muslim gomɗi julɗo hino ronka an maunatil hara'i e ga e heɓugol dépense sonnaɓe fula musuɓe rimɓe ɓe minen tawi moddata sonnaɓe yon noon ta kanko o mara dépense fula musujo o mara teŋe ko yombita fula musujo simo mari korɗo donc ɗon kadi kanko kadi ko maslaha makko faɗo ko salahu ko newinana fewatel imayi a e yidugol e horɓe makko ɓe takfifan ka foyjintingol alayhi e dow makko faale rewɓe ko wondi kon fiyo wawa ɗuytanade moɗon andi ɗum ɗon kadi ko faɓere gorko on feere wa rahmatan bihi ko yurmingol so tawi innama o mara feere ko yombita fula musujo horɓe makko ɓen kadi o nayo min andi soña waɗa e muɗum tawi rabian ma ɓonno hakamu ummil walad ñawore nene paykon kon e ummil walad no waɗani nene paykon kon hakamu ñawoje hiya ɗen awalan ummul waladi nene paykon kon karraqiqa waywa no jiyaɗo fi jami'i shune dendanagal fekoji ɗin na hidima immorde korkanagol moodi mum wal watti e yiidegol korkanagol pullo mum
walwati e rendigu e pullumo wal itte ko e rinɗinede wa haddil awrati e keerol awra on himo fota e ɓee fof o taswiji ha e jomdegol makko illa anna sowna kanko la juusu dagota ko tuwoni mbayi o ha yeeyegol mo kanko ko yeeyitegol ngol tuwoni gasata hande kadi naayi alayhi salatu wassalam sabu haɗore ne laaɗo an mbayi fi yeeygol ummahatil awladi nene fay koye wali anna mbayi ha sabu yeeygol mo yata naafa riway ma hurriyati ha wondude dinu yagal makko almuntagarati habbaytango hombi mawti sayidi ha sabu maygol pullo o sewni pullo makko o maayi hawriti pullo makko o yeeyino goɗɗo goo joni ko maccuɗo ko korɗo o to ko ga maayi o to maaya wonɗo pullo makko on feende ɗum ayi donc ɗum ɗon fof muɗum saniyan ɗimmum ɗum tuuta ko rinɗinte ummul waladi nene tawi kon kumde mo jarradi sabu mayegol mawti sayidi ha e sabu telɗinagol maygol pullo makko le kawli sa sallam ayyuma amatin kala korɗo waladati jibinan ɗum min sayidi ha pullo makko ko yara on o hurrat no wonti bimo andugorin gaayi dubur min hu midi mana gaayi ɓaawo muudi makko ɓaawo e pullo makko on kan afuwan salisan tasiru wonta e aljariyatu korɗo umma waladi nene ɓiɗɗo walaw kana haysi laatake almawludu jibinande nde siɗɗo tan koko yani ɓe mana hays ko yanorigu o heeɓi haray ko lanni wonde ummul walada na de be tun sojibini ko wuri ida tama sewni timmi qalɓuhu tagu muɗum ngun ka nder reedu wata mayyazat sendodiri suratu mbadi mum ndin andi ke wayi ɗum ɗo koye bun adama ni haray o lanni wonde ummul walada le gali umar radiallahu anhu ida waladatul amata so korɗo jibini min sayidi ha immorde pullo makko on faɗo ɗuti kattare gomɗi o rimɗinama wa in kana siɗɗo tan haysi ko yanu reedu rabi anna ɗum la farga différence ala fe attege rinɗingol ummil waladi nene fay kunkun bayna an takuna hakkude nde debbo latto muslima tan jurɗa o kafiratul ma kefere o gayra si wona tun anna bada ahlil ilm no yoga e jomiraɓe e gande ɓen layaraɓe yi'aɗi de ittikal kafirati rinɗingol debbo kefere o hanaka rinɗinede wa umuman nafsi e huɓɓutugol nafsi on yaɓtadi noon hino ñaawa allah farɗa wonde différence ala kama ho wono ɗum kadi woniri ko ɗum woni madhabal jumhur laawol ko ɓuri yurde jomiraɓe gande hamsan ida oti kadi soni rinɗinama ummul waladi ñande pay kon ko mbi mawti so jiiɗi ha saabu maygol pullo makko fa innal mala hara jawdi alladi ndi mbi yadi ha wonnode junngo makko yo kuunu ndi laatanto e warasati so jiiɗi ha ronoɓe ɓen pullo makko haray ko ɓen jeendi ɗin tumande tawno ummul waladi nene pay kon kon amatum on ko korɗo ɗobla mawti so jiiɗi ha ko adi maygol pullo makko wa kasbul amati awale kala ko korɗo on fajjitino li sayidi ha hari ko pullo makko jeeɓi mana so goɗɗo jibinani pullo muɗum e pullo makko on maayi haray on tiddimo kono kala jawdi pullo makko ko wonno kon e junngo makko haray o ƴettiday fof o jonnita ɓeynguri o yahidditindin ɓeynguli makko e ɓi makko e tibare ko ɓen ɗo ronda par ce que na kanko je jawdi ni ko pullo makko o joni noon ila ka pullo makko o maayi jeeyal ngal iwi e junngo pullo makko arti e junngo ronoyɓe ɓen pullo makko on faamike sadi tan jeegabum ɗum ida mata soni maayi e sayyidu ummil waladi ne e pullo nene pay konkon istabraat haray o dandimike min ho e makko bi haydatin sabu fiilordu li hurujiha sabu yaltugol makko min milki e jeeyal makko ngal ɓiɗo ittiki sabu rinɗinede ha on no yewten alwala'u fi waliyaba awalan tarifu andingol alwala'u wala usubatun ko dambe sababu ha sababu muɗum on al in'amu ko nemingol oyangol ɓiɗo ittiki sabu rinɗingol mo faman ataka kala rinɗinɗo mamulukan jiyaɗo makko ɓe yewjin e kala bange min awyuhil ittiki e bangeji rinɗingol ngol kana laatike haray o wonti asibal lahu dambe makko fa in mata si on maayi walam yetruku tawa o accali asiban dambe man nasibahu e asiban iwtirɓe ɓawa min nasibihi immorde dambe makko kana haray laati almutiku rinɗinɗo wa asbatuhu e iwtirɗo ma makko on haray on ɗo wonti asbatan iwtirɗo ɓaawo dambe li hadal addefe wonande o ɗo rinɗinaɗo le kawli sa sallam innamal wala'u hande waliya gongo liman ataka ko wonande o rinɗinɗo saniya hukumuhu ñawre mum nden alwala'u waliyagol mashrun ko sar'inaɗo mi kawli ta'ala fa ihwanukum ko muslimun fi din wa mawalikum hay ko waliɓe moɗon kadi wa qawli sa sallam alwala'u waliyagol liman ataka ko wonande o rinɗinɗo wa qawlihi alwala'u waliyagol luhumatun ɗum ko huyre ka luhumati nasabi o ɗum wono huyre ka dambe laawi mbaw yeyetake wala yuhago okkitirtake salisan
ahkamuhu ñawre mum ahkamul wala'i ñawre waliyagol awalan alwala'u wonɗo waliyon liman ataka ko nandorin ɗin ɗo ɓe yiwojin e kala bange min awjuhil etik e bangeji rinɗingol sawano fatatat kana laatike ɓe mukatabati ko ɓe windodu a witta dabbi a witta dabiri ka ko huccingol awbi gayrihima ma ko hina ɗum ko daragol turrinɗi tan ninamani fuyi mum saniyan alwala'u waliyagol la yuba'u yeyatake wala yuhabu okkatake wala yantaqil eggata kadi ɓe min sahibi e jommum ila akhara yaha e goɗɗo goɓe bayi in saabu yeeyugol ɗum aw hibatin ma okkitirgol ɗum le anno saabu ɗum kan nasabino wayno dambe wonna saabu dambe la yuba'u yeyatake wonata ha mi yeeyiti nene goto yagal angal min e oɗo komin nene goto mi yeeyima joni ko non woni nene goto wala yuhabu okkitirtake bi haali min al ahwali saabu alhaali woyi alhaaliji ɗin qala alayhi salatu wassalam alwala'u heftugol luhumatun ɗum ko huyre ɗum ko heɓal kal humati nasabi wona huyre dambe la yubaw yeyatake wala yuhabu okkitirtake salisan la yarisu ronata bil wala'i saabu heftugol ngol tun illa al mu'tiqu si wona rinɗin ɗon dakaran gorko kana lati on samas ko sonnajo aw asabatul mu'tiqi ma ɗum dambe iwtiri ɓe ɓawrinɗi naɓɓen addukuri worɓe dunal inas ko wori rewɓe ɓen kama ho wonno ɗum woniri mufassal ko fen sita ɗum fi ilmi mawaris e gande fi ndondeji ɗin wallahu ta'ala a'lamu ko allah tedduɗo to on woni ko andi wa sabiluhu ko ɗum woni laawol muɗum ngol ahada ɓuri fewde waɓuwam ko ɗum ɓuri ñiiɓude e wa sallllahu yo allah subahana wa taala on juulu yo allah on yurme ala nabiyina e hoore oɗo annabajo meɗen muhammadin sallallah alih w sallam wa alihi e ɓengure makko sahabi sahaba makko sallama e o sisisina ɓe tamma timmi shakluhu juɓɓode nde ɗo deftere walhamdulillahi en yetti allah subhanahu wa ta'ala wallahi wo arjo miɗo tijji ko woni yewtude ko aboubacry jabiri jasairi winduɗo deftere nde on kono ɗo ko min abdoullahi tala woni on yewtude wo arjo miɗo tijji min abdoullahi tala mo tashafahu ko ɗum woni ɓeri nde ɗo o mo tala'ahu e ƴewtagol nde ɗo islahan moƴƴande ma anhu gay konko woni e muɗum alqalamu karambol ngol kala ko tawata karambol ngol gayi wawi wonde e muɗum tahan ko wiyete ko mbere o mal faham e faham on fihi e muɗum tata harin ko e kala ko tata faamu on e muɗum harini no oñi fama adira ton hay miɗo gantono e fal jawadu e ɗaɗi yakubu wal kamal lillahi lwahidu lqahar haray musidɓe julɓe ko ɗoni ko deftere nde timmi mi torki allah subhanahu wa ta'ala kala komi falji e janngugol ƴiyeɗen e kala komi falji e janngugol firgol ngol ka tafsir haray ɗo toro allah teguɗo to ɗon yo o yaafolan yo toro on onon kadi yon toranolan allah yo o kanko allah yo o yaafolan haray kala moƴƴere ko woni e muɗum ɗo tori allah subahana taala yo okkan o waɗanalam dewal jaɓɓangal o maranalam o yoɓiralan aljanna aduna e lahara amma onon jentiɓe lamɓen onon almudoɓe an yanguɓe nde ɗo deftere e ley koye tafsir an omi torki allah subhanahu wa ta'ala kala moƴƴere ko woni kon e mayre e barke e baraji koni e muɗum yo allah teɗu tow ɗum hokku on yoɓira en fo meɗen aljanna aduna e lahara torkima ya ilaha al awalina wal akhirin aɗa mi torki allah subhanahu wa ta'ala jangugol nde ɗo deftere e jantagol tafsir nde ɗo deftere yo allah waɗa en ɗum ɗo joddi aduna e lahara haray e tafsir mayre on timmi ko ɗum woni musidɓe julɓe hande e samedi le 31 mai le 31 5 mois l'an 2014 ɗum hawri ɗiɗi sabbordu suumaye 1435 hijiriya hande ase woni ko ɗum hawri e 14h05 minutes e en torki allah subahana taala yo waɗan en ɗum ɗo dewal jaɓangal haray kala ko famini alhamdulillahi ko faminaki wo miɗo acca numéro téléphone ji ɗin on nodda e lam ɗon 628 60 53 09 631 60 53 09 657 60 53 09 601 60 53 09 kala ko tata on faamali on nodda lay ɗi numéro téléphone komi wawi on faminde komi famintina on kala ko tawi komi wawata en kiɓɓay kadi ha faamo inchallahu taala miɗo tori on yon toranolan allah yaafuye e kala ella komi waɗi nder toon ɓe tori on du'a yo on du'anolan kala moƴƴere kowoni e muɗum yo allah okka on marana en tabintinana en yoɓira en fo meɗen aljanna e lahara haray wona gandal woni ko puusinan e ɗum haray ko lerɗalngol dina kan yiɗugol yomi wonu korkaniɗo dina kan yomi wonu korkaniɗo musidɓe en julɓe ɓen haray ko ɗum anniye an on fiyo goto kala janngo ka danke mum ka ngesa mum ka bureau mum ka hoore direction mum no doginde
ka nder biro muɗum ka nder juulirde muɗum ka dunkire muɗum ka nder dingira muɗum ka ley mangoye mum yo jannguɗon ko alda e déplacagol ko alda e déplacegol jannowo kadi adda tawna ɗum ko alda e waɗugol ferewel sona ko anni waɗude aray ko ɗon e darsu meɗe o musidɓe julɓe aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru inna allaha huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wallahu a'la wa a'lam.